ولی بیدار آنسان جوابو جوینا گوپیت که اروپا رات کشم مجارا علی کاری کردن ترکیه سبارتی پرسا پنابرین سوری طبعا 3.4 میلیون پنابرین سوری ل ترکیه نشخانی و گلی سوری در بویه حتی ل هرما کردستان جانا ل ولاتین دور ل اردن ل لبنان هنه لبارا بتري لتركيا هنه ل 2015 تديت في مجارة وكي مجارة سياسي تركيا الهمبرية كتي أوروبا بكارانية كتي أوروبا جي وعدا كو جالك بارام بدا تركيا نهاجي كي بحثي 6 مليار يورو عندك اللي راسا خوانا دا تركيا دكتور نايف بزوان بسپوری پیوندی نف دولتیه جه کلن یا آلمانیا دگرمه دکتور دماتا باش به طبعا في جاريجي كي يكت أوروبا جارة كدن مجارة ترخان كرنا باريان بو پنابرين سوري تينا روجوه لي تركيا دي بيجام قبولنا كنت في راستا خو بمت بيتدان بو قبولنا كي گلو بو راستا خو بيتدان بل سپاس دکم نهاج دسپیکا و پیمانه دا دناوا آرمانجه یکیتیا Avrupa و Armanca Türkiye'de gelek cudayeti hene. Jbo veji yani ev iddia ev ku yektiya Avrupa'da fikre ku ev pere jbo pevendiye pevistiye kesin mağdur nay harç kirin nay dahin ev jbo henek Armanca din de dahin. Türkiye'ci de beje ku yek un zede pere nadın do un nikarın Bejin ka ame çavi pereyi harç bikin, çavi pereyi bikar weynin. Dve mesele da perskrek heye, despeka ve peymane da o ev perskrek ki ana brasti berdevame. ولی تو زانی مجارا پنابران تایبتی جل 2015 حتی بگاوی ترکیه و که کارتک سیاسی لهمبر ولاتین یکتی اروپا بکارانیه حتی سالک دو سالان بریان هاجی جاردن ریل پیشی پنابران وکر قصد یونانی بکن لورجی راگشی دروز بویه و نهاجی طبعا یکتی اروپا بریاره ده که واتا اف پرزگری که ده برف کی بچه دکتور بلی نهاد وقتی که هم انجام daxuyaniya do binerin yekitiya Avrupa de tüm meseleyi bingehidin da mesela Kıbrıs a Libya'ya a demokrasi nava Türkiye'de de tüm meseleyi bingehide edine da evktüne yani en bejin vek mutabakat ki vek politika ki hebeş tüne dve mesele da ji dve mesela penaber da ji Avrupa dixwaze ku bi vê peymanê bi alîkariyê bi awayekî ku Türkiye wek silahekî mesela mülteciya an jî mesela pênabera bi kar neyne li hember xwe lê belê yani em çawa binerin yani wextê em li têkiliye yekîtiya Avrupa û Türkiye dinerin di tiştên ew hevalbendiya berê tune hendî tiştê ku heye an danûstandinê pragmatîk ew jî herga problem derdixin wek mesela peymana pênabera an jî rekabetî şertkiriyekî stratejik nava da heye ji bo wî jî kîjan meselê bingehî werin diwan mesela da nakokî dertên û pirsgirêk dertên ولی طبعا دکتور تو زانی پرزگریکن نبرا یکتی اروپا و ترکیه پرزگریکن گلکن تایبتی وکتا گوتی مجارا لیبیا هيا مجارا سوریا هيا روش حالات دریا ناوین هيا مجارا قبرص هيا دگل یونان هيا گله پرزگریکن دن هنه نوصا يعني اف پرزگریکا پنابران جو وکتا گوتی وکو کارتک سیاسی جاری ترکیه تبکار اینان کواتت گلو دوان سر و بندان دا پیوندی انکو پیشروجا پیوندی نابرا ترکیه و یکتی اروپا بر بکو ودشه بله yani Brasi meret kare li ser du senaryoya bipeyve anjî yekîtiya Türkiye û Avrupa tê bigihîje senaryokî dibên ku em yani xuyaya ku Erdoğan ew demekî li iktidarê bimîne hinek kes nava yekîtiya Avrupa em bi awayekî têkiliyekî li ser danûstandinê bimeşînin kriz dernaxin heta demekî û hêzekî dinê senaryokê dinê jî ew e ew senaryo aherî xurte baweriya min dibêjin ku Erdoğan wextê ku yani ev rejima Erdoğan wextê ku hilbijartin Türkiye'ye çawa çêbibin em bêjin ava salekî da di salê da hilbijartin çêbibin ew ê ji xwe ji desilatdarî iktidarê here ji bo wî em gavê ku wî xurt bikin wan gava nabêjin ev du senaryo hene yani
evka doji em bejin encamê doji civîna doji hindek xwestin ku wek mêzinekî di nava van her du senaryoda çê bikin lê ev her du senaryo bi rastî pir nêzî hevnînin nikarin pir nêzî hev bibin. بله طبعا دکتور تو زانی مجارا پنابرا مجارا که انسانیت سراسی دنیا لیل وداوی ولاتن در دورن ولاتن دن و که مجارا که سیاسی بکارتینن yani taybetici halk سوری گله کی بسریاتنا نوصا طبعا ترکیه لدبره بنمونه توجه داوی هبونه یا سربازی لسوریه هي دخوازه بيتر بيجي خبر فراترجي بك وكي تقولي يكتي اوروبا دمي دكوجا دجال تركيا قالوا اردوغان دمي بيداوي بتشيان دي بمينا هي طبعا بدينا تبي اواي ويك ولاتين يكتي اوروبا بردوان بن انجي برجون دي انا لبان صراحه لبان هفركين دبري Yani strateji ama rastî ew e naxwazin wisa pir skandalên mezin an jî pirsên mezin eskalasyonekî mezin nava wan da çêbibe ama dizanin ku yani Yekîtiya Awropa serokê wan ê ku em bêjin herî berpirsyarin dizanin ku bi vê rejimê tekiliyên yani dûr û pêşve nayên meşanin ew di wê bawerê de ne lê naxwazin ku em bêjin nakokiyê û eskalasyonekî ne başî çêbibe wî jî naxwazin bi awayekî dixwazin îdare bikin heta ku roj were û heta ku Tirkiyeyê hilbijartin çêbin û bi awayekî ev rejim ji holê rabibe biriya hilbijartina ew kavan ew e yani hesabê wan wisa tê xuya kirin. بله بله دکتور گلی سپاس دکتور کرم که دکتور noktayekî tenê yani ew dizanin ku ew pereyê ku didin ji bo em bêjin aramiya pênabera ew pere bi awayekî yani finansmana şerekî kirêj li dervayê welat li Kurdistanê û li Sûriyeyê ew pere wî awayê tê xerc kirin yani ev jî tê dizanîn yani di em bêjin bi awayekî vekirî nê gotin jî ev jî tê dizanîn di nava Yekîtiya Awropa. رئیس دکتور نایب بزوان پس پوره پیوندی نیو دولتی لکولن لالمانیا گلمه بو دکتور گلی کی سپاس وار باش Ecî spas kim dem baş.